Lok Sabha kilik aparman polling bang pumarapan CKKP kapangcheng. Assam University Difu campus along Kacharli Longsing Tiso MA History First Class Pen Sadlang Tipa Undunsi Karbi ang long apan nong Mekewan. Difu Kasa Patua Klamalong 4th CM Gold Cup ang Dungkiti Patu Pontanglo. Gua Sar Gua Karatum Nepar Sankata Atumapan 4-2 goal spent ke Parem. Kardom Karbi prime time long penili birda thanbang sami junali tumungpi non birda ang ton pen ajuik tha. Lok Sabha kilik ang group monsamang bong ke paju thekjia phan therepo krepo ar ni pen polling abang phumara phan CKKP amu pangcheng pontanglo. Difu election district ke parlo polling bang phumara phan therepo krepo ar ni pen Lok Sabha kilik aputhak CKKP pangcheng. Kilik sai kam mate election sai campaign birta kilong atengke Difu election district ke parlo Difu LA lapen Hauragat LA along polling sar phumar aphan kadokawe bang suri hinira pharo ke thomra Trokner Cape Rapli Ando alang litu maphan EVM lapen VVPAT aputhak lurchi lurcha alam kapachini jiaphan Difu Dharam Nala Girls College lapen Binapani High School along polling saipu chokamara phan CKKP dim pathiksi angthun CKKP sai bangcheng pon. Assam University Difu campus along Kacharli Longsing Tiso MA History 2018 aningkan asat lang along first class pen satlang kachipa undunsi Karbi anglong aphan nong Mekewan abirta theri ni phai krepo ar ni pherang ke pen cut news along birta nang pale. Isi along ri isi akhe kapaprang dun ang thekke ke chengsi ke toklang amu ke paprang henlo toklang amu ka chingthul ka be along ri aphan ke langrop chadi Karbi anglong ta kapapi hup a district ang bongpen isilo Bangso kapapi hup a district arlopen 2018 aningkan Department of History Assam University Difu campus along Kacharli Longsing Tiso first class pen satlang chipa unsi khay lapen long ri aphan nong Mekewan Bangso Achok Longsing Tiso aphan Endowment Award Certificate lapen Muktasari Memorial Award anong ita pajilpon Pinpur May Longsing Tiso ke Karbi Anglong Autonomous Council ex-chairman Bajong Tiso pen Dipti Kropi Asupo Akibisilo Difu Kasa Patua Klamalong Kepadopon 4th CM Gold Cup Theri ni Phai Krepli Arni Gang Samapor pen Angdung Kiti Kepatupon Abirta Pherangke pen cut news sahemalong birta nang pale Angdung kiti ke pachu ponalong Goa sal Goa pen Nepal sankata tum angbong si chipate ponlo pupu ka chipate angbong Goa sal Goa tum 4-2 goal pen Nepal sankata tum aphan parem se Goa sal Goa tum kehaya anong e chipalong ponlo kehaya te rang tum tangka sika lakhini lapen trophy lapen kerema te rang mate Nepal sankata tum tangka sika lakh isi lapen trophy ta pajer pon anpar labang swang dung kiti ke pachu along best player laki Goa sal Goa pen Jones Di Melosi chipalong ponlo Kasa Patua Klampini Arni International Angdeng Patua Klamason Thot ke Mandun Lake Maduta Kalinon ke Dobom Kasa Maipu Mate Karbi Anglong Turamas Council CEM Tuliram Rong Hang Kabor ia joini Lupusi Assam Football Association Akong Chunbang Angkur Datta Pen Perangkia Thengno Ningje And I saw the field from the bus. My mindset was we will play the best game and we will win this tournament because the way we play on the artificial in Goa, the same way we are playing over here, and the success has come. Definitely, we are ready to come over here because the atmosphere is good, the crowd is good, the atmosphere of the playground is good. So it gives more boost to the team to play a better football. Yeah, it is good, sir, and we played very good. Boys also played good, and it is excellent, and we are happy. So thank you very much, sir. Okay, हम लोग को तो यही गोवा में तो यही फील्ड में हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करता है. So feel is very good. So sure will definitely will come. Yes, thank you, sir. Jelapen halapu CM Rong Hang Kaning Ja Tengke Pini Arni Karbi Anglong District Kaching Thurdun Jasemet Pentifu Kasa Patua Klam Lepen Lason Si Dongka Mukam along Sitame DSA Patua Klam Kilong Lok Lake Prime Minister Narendra Modi Ahir Jume Pensi Kilong Lupusi Akiro Pajir Non malam sopor pan birta mung ton pon iksena Turkimi Academy Difu affiliated to CBSE New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20.
Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from first week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap. Pipot lo nanya cusir ham tamle ini su. Ini siksa kelabon nila so cupen cerap leka cerap cing sok tahun elo. Nang cucut bu. Cepaking dan lo mati. Tangkalam lo ti oi cepaking cita. Matahari. Lo nalong Karbi beauty parlor long discount pi bom ke. Kalang ma. Kona lo lake. Di foi di arlo Iron Bridge adung. Rong supia long ke cengsi sopin so la pesor lo tu kapamada tim lo. Kalang ma. Kalang lo, kecengsi sopin so lapen soar lo phat kapamada dim. Claret Beauty Unisex Parlor. Nang litum lada, hair straightening 40% off along, hair spa ake joy pen long ponikti. Facial 50% off, haircut 50% off, pedicure and manicure 50% off, hair color 25% off, hair curls 30% off, hair smoothing 40% off, hey hui long ponikti. Karbi Beauty Unisex Parlor near Central Bank ATM, Iron Bridge, Rong Karbi, Rong Road. Claret Beauty Parlor. Lasinang itong napadari pinpin ang humrignol. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo phiputhot bitalong wangthulo. Bokazin subdivision nangkang Pradhan Mantri Ujjwala Gramin Yojana scheme pen 2017-18 aningkan abaha pen Assam Power Distribution Company Limited hodai si rong rup arlo rihinga makeup jirpon abirda perangke ananterang pen bitanang pale. Lason thak thak si Bokojan subdivision angkang Karbi arong along rihing ami hing PC non kilometer box tame rod pondo lapen arthing hayhuyan ta selam pilo sita me ladak pen an APDC along contractor tung angthin ke lang nojo arthing ka selam pia ba amoge bangwei pusi rong sor tung pen pachini lason si kahumri dam pen ke thek pon long laki lakhi jan hawar angkang so richo rong pen malong so arong malom akile asai ki oi thek tik arthing ari abang meter box adung pabon block lapen fit isi ingchen apum so long liarlu pip choksi sekang don vet rong soratung kematha nang selam PG bon pusi chong hong prong lo sita non ki aning kanta ki pleng thulo sita ing samri pusi pachini dun Lumbajong constituency angkang lapen jasemet pen disama number 2 ahawar along kaching thur amo prabjin pen sai deng ponangji kalite puthot kachisong asai deng pon tunang kok popura LYDC lapen KSYC manja aru atumpen there ni bhai kripli arni kepang dak abirta kat news along bitanang pale. Lumbajong MSC constituency ke parlo angkang jasemet pen disama number 2 hawara long pini arnian ta Karbiang long Tonamas council pen thangnat kaching thura sai ke deng pona velang lasi ongdung kaching thura mo prabjin pen sai deng ponang ji pura kedam tang suri hini rakrener kep aningkan priyachi kloni phai kep arni LYDC la pen KSYC manja ro la pen ongdung arat tum pen disama number 2 pen akeng pen nang barsi council along an nang pali pen Karbiang long Tonamas council CEM tuliram rong hang
la pen local ABC materoton teron aphan panongsi pinpura lo pipajur pon lo bon setame pini arian ta thangnat kaching thura sai kedeng pon apelang lasilani phong bong pinpura lo kipajur damahut iya matum lam chak kachipidun ateng pen kaching waya phan nang hangvek nang ji kalite arniwang keklang abirta lua long sitame lamboy nang pivek nang ji kalipute puthot ahiring tang rak pen kache song sai deng nang kokpo la pen kache song long kupinya kisung do kokpo sitame karbiang long tonamas council atumsi adai chen nang ji pusi LYDC la pen KSYC manja ro tumpen birta pangda no mayo ya LYDC hin pada bangke nilitum la bangso memorandum kedam tang 29 Oktober 2018 ani aningkan hostame nilitum lumajong akisung ke boy la bangso puthak kapaching thur ponji posi ko ana ningkan penet bon sitame konsulatum non punan banstame nilitum lumajong arat mati disama nomor 2 rada panstame kelang ke pangkrevi non pu anda do bomla no ciklojo ni padat pada pinyania ta la solam cakat tengpen pinithang ta ang tek lang klipina la pente ave pina nguru de pina polo tang tanang tu non copy step se gedeng jini ha ni de tu bangke la pinin la so press list pilo ni phong bong apor pilo jong si ni pho ang bong jong si ni de tu phan ni tu alam ardi nang ake polo tang te ni tu bangke election hot bang steme vote jog jelo la pente ni de tu ni phong bong pen itu phan lamvoy nang pivek nang ji la pente lamvoy anong pipe bust la paper media ke klang local paper pen pusteme apa salam boy nang pipe pula tangte ni tumke ni phong pong ke chok lo patangte in tangrak akache song deng pong tunang kok kisu gune towa non arbe nang jang tam te tumke manja pe kilometer sirke padake mane tum inghan pen pe tum pene se tum kisu ki pon me cycle tame tum doi pon e la pe tum phan me tame telong tame dolong gawe la pe tum kisu jipon same kumane PGA basi tum bupon nang ji hala so hawara long don kondo hal bang so hawar ga adon bangke hisab elo sab me arong lo bangke rong in ko thong kepta la bang son an arat do khoda voters kondo voters bangke more than 6,000 bak doji sa so gan dame damtang pulo no road no vote still asna khak sile bang so ateng pen sile tum la bang so ateng bi tum non dame iplang dame tum ete hujok je la pe tum rat phan dame tum rat phan si tum akimang inut bahani tum itum ali ke chone phan la bang so akachi song kar jap kali sile bang so akachi song ke rat phan mera pen nanji la pen mate rat phan itum mo future phan ali phan toar munut tum ei poriborton tir thegi kachilar se kang tum mate yot me kiduk kar e ke tang ki sung di boge ar ela maso ke kaching thore phan si la bang so akar i sin mitum la bang so rat paduk la pen mo si damtang nai tumara tame rong ko thuke mi chiti tum si la so pojong si ni khoang bong yang silang klar na pipe liputan tenan itu mangke bol boykot to ahong lo san ni to mangke la bang so ni khoang bong yang si paper media tame ma kupine social media tame ma whatsapp lang bare bet basame tum la phan thang akari wai sawi la putang te itu la bang la so bangke itu mangke vote no root bang la so ni to mangke boykot po la basame tum ke ni to mangke la bang so mangke vote tok jip si tum campaign thunang ko pu si tum mangke parai pon nang kolosa Karbi prime time bangke la pu ansi kang ton pon iglo dome thakme kurang thu